Mayam Kubzari, Adomos Impact News, Impact News came Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, and Mamputara Musing, Manung Hutna, the kind of topic as Manipur's developmental push, policy vision or political promise. Wahang Manipur, political developmental push Manipur developmental push developmental activities government government recruitment department developmental push policy vision policy vision political promises Oiba High Wangs Tennessee, Tromsilco, topics Locos, Pandam Simro in the Tasina, Quiggy, High developmental push a sea, the budget allocation, the Yaw Wapam Webra, and Dragata Saint Masigi, funding sources, like Oigadrino funding sources later, Brai Wong Lak, the state large scale Yadum, recruitment of Lakodusi, Masigi Post stage in a fort of Wong River because some Torpa, the Tasina Sumaba, mass government key recruitment in the Saint state key economic Dugumaba, booster. Natraga fiscal burden amu egadru wang thorpa lona high basing developmental push asisna koi Manipur si koi normalcy da stability resort on hon makanda so mate mu egadru high wang stang asi thormasi topics loko sabni si topics da khanan nei nei binam ta impact news ki studio da lensim du level ba ko expert panelists habata yek thong le oza Dr. Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University oza Chinglen Mahatram sorry thank you the Chinglen get thong level sina koi oza and Satyajeet Bureau Chief UNI oza Satyajeet tang sorry thank you last but not least, yet thang thang television was a Bikram Kongkham, Secretary, Pradesh was a Bikram Muslim. Thank you very much. Yana Bukosan say was a Bikram Talaxi, BJP, State Secretary. Jose government key habitat was a developmental pool, some Yamato developmental pool, some luck with Mamishang Tarakpam, other Gozixi, the mass recruitment of Sutawani. Government queue about doing Tawlo homes to laugh some more. You see, me, I'm Nungai, exciting way bumps to pounding at time Marta Adobo. Sugumaba, government in the local Tabox in the Sinaki, set a sitting riba, unemployment Yazumaba, a Sigumaba, problems to Karmakadi, go on Bungam Lagani, Aduga, as usually state key, Taboka, I have some connectivity gilam the boy or the health sector gilam the boy ton but sort of things subjects upgrade torp after must posi mention of government honor posi me am them nungai pin ba dum exciting way ponam ti way ba dun tasing sugumba koigi laiba developmental growth da push asida yauriba thaboksi paisa gi thawang nai dore haitare do state city matam sana pr su laikiba aduga state sel tungi films yam satina soksan ki films leimina tasing sugumba announcement sugumba government ki lakudri ba thorom sing asi koi budget allocation da masi back to bongam bagi pot laibra tasing masi gi koi funding sources si state government sina kadai logudri ngambudri bra have question thori kamai thamini before coming to that happiness haitare ko yamna excited oiba Lebak Miamna, Manipur, Pumana, Harauraba Haitare, Koikuina, Waduna Lairaba, Ategi, all of a sudden, Koi Sarkarsi, Shamakpadegi, were expecting new things, new development with new energy. Sigi happiness mamang da within like 2-3 days ki mamang da akoi gi si kamaina outcomes kamai lakli bano haibdo ai dogi introductory masam da haijage akoi gi honorable chief minister na Delhi da mai khongchat thaitare magi visit da mayam na hainaramba prime minister unaba phangki daba mamang da adegi union minister mayam ama unaba phangki dabdu with very kind heart and good gesture Honorable Prime Minister na Kuigi Honorable Chief Minister Kui community man sini yarba dugumba yumnam Khemchan loina na Deputy Chief Minister ani Kui che Nyamcha Kipgen amadi loina na lo Sidiko Deputy Chief Minister ani mo koi ahumbu how the Prime Minister welcome them aduda welcome tarogo wari sarakpada makoina haigiba makoina pamba proposal sing asi pibida natana thindorok babok yaugiba Prime Minister amana Manipur state amagi atugumba Chief Minister luchingba team ama salaga Prime Minister unaraga thindorpada that shows how much Prime Minister care for Manipur. Okay. Prime Minister Manipur cam care tawi Prime Minister Manipur gidamakta magi heart magi thamoi da yam yengep se
Prime Minister, we have to go back at 2014. 2014, the Prime Minister na ma hana Gujarat ki Chief Minister oiramba matamdagi Prime Minister gi mark se Prime Minister candidate announced toba matamduda mahaki election campaign chi Manipur de hokdokibani Manipur koi langjing achobda laglami. I can recall those glorious days ko adudagi ma Prime Minister oiramba matungda the first 100 days ki program da Manipur ki Sports University adum include holaga Manipur da adugumba National Sports University Manipur da PDM adum khudol PDM neba. From that onward matang lagle ado khogi liru adom da satta bida National Sports University yoksalak ta gadi yes adon just hoji di sibogdi am fazana functional oidri fazana inauguration andate ai matang haja ke Prime Minister Manipur gi hoji ki point do ai lakcha do because I hoji ki recent oiba I have to touch that yunam kemsana Prime Minister unakiba adugo hoji state ke adugo announcement khar lakpa developmental ki lambi lakpa kam sida sigi posi how far sigi posi karmo mongda hoji state government ki policy si kari no tawgo do si lakadoi kai marum ha matamda mana hujiki Prime Minister unare the Union Home Ministers Amit Shah unare Rajnath ji Defense Minister unare Shivraj Singh Chauhan unare adai Nirmala Sitharaman Finance ki unare donor gi Jyotiradish Sindhya unare Nitin Gadkari Road and Transport Highway Minister unare loine akoi gi BJP gi National President hari ba Union Minister myam du unare ba gi outcome ne live je ngasi hujik hai gi ba thabak ki myam ma si employment da kai da myam da p recruitment ka kaune hai je ayari batalari korni yes definitely oza masing kano di akoina Manipur da Chief Minister masung magi entire team jine heta samaina employment ki tawni hot le je blind hai ba yab nati ba after taking control of akogi central leadership unar matungda akoi karuma khar tawrage Manipur gi praja se ware Manipur praja se Manipur se developed state ama akoi pull up ing ni chikna akogi leminary state singchiga adugi at part the development piece se payana bagam ta what Manipur needs right now is employment yam dakata ba masi Prime Minister uniform se unar matung da makoi advice lor matung da makoi ayab lor matung da masi posi lakoni lakoi hom oidir waja yes definitely ayaba log da that means they have given assurance ama soidan piram gani makoi da karigumba Manipur gi development gi damakta Manipur gi development gi damakta amati Manipur gi growth gi damakta karigumba khara tawro habagi assurance piram because after all he is a Chief Minister and do Deputy Chief Minister and Minister chu ani musi yauri ko that means moi cabinet meeting chu moi ani kumba if I am not wrong ani hom moi fam gare fam matung da even ngasi aina yam nungai badi ngasai se rims da program am yaw matam da emergency lok thoi ba work emergency hena means lambi da semba da emergency lok thoi lambi semba da am thuna takhai bai tare ko yam thuna semga da mani quality maintain tawgadamani without any delay ko admaina ma habirami adagi mamang desu akoi gi si mai lambi yam thuna semki adagi Delhi dagi hek halakpaga sigi Dinko road ta akoi gi concrete road adumba yam yengsali yum da han da kai potha da ba promises sing si akoi gi thabo ina masi pangthopo state sina afford to ngoni pangthopo ngoni hebi thajaw lebro definitely we believe haidi hujiki hari ba vision matam di government chi nearly chahi among tunga chela government is a continue process it doesn't mean that we have to end in like 1 month 2 month or 1 year within this khoi tenure si da hari posi pangthopo ngoni hebi thajaw lei we have a strong faith that kaimba ngam hogder ga su it's a government is in continuous laktu su akoi government definitely we have to do and we have to deliver BJP believe in delivery ko haibadi akoi Nitin Gadkari na toin haiba magi quote samakale ai matang ai panjarake Nitin Gadkari na John F Kennedy gi adugumba quote samaka man habiki that Americans roads are not good because America is rich ko but America is rich because America have good road hena means development infrastructure hana lama tungda lebak tu chakhol ka dabane ba akoina lebak chakhol ke Manipur da paisa paiba crorepati myam thamjala se ba it doesn't mean that Manipur will develop Manipur is richness no ngani have like means Manipur infrastructure development lambi dai kai dai myam ma tar matung da people will be assured of this job opportunity adagi tourism or culture or education healthcare matang lakali si Manipur gi je moina hojik se developmental the focus tar pi posi moroina state si peace and stability hung phana lairi habagi pot am laibadagi developmental the focus tar po ina
hojik chancel ije means we have different stories ko stories ma'am narrate to stories ma'am laire adagi Manipur gi koi BAFTA award dugumba academic award fangraba dum award fangraba Vidya Lakshmi ko maki adunga bungi adunga film do it is also sign of peace coexistence and akoi multi akoi community ge adunga nuksinaba utpa means respect for each other ko even ai samak sungasi mamangda akoi na mateng panghiba another community singi koki boro naga boiro whichever community akoi mateng panghi phone tawna dana ko at the personal level is mathok type of not we don't have to depend only on government CSOs or institutional level we also have to do on our own personal level just koi honagdam ne sigi community gi bridging cheba aduna oza bikram na BAFTA pokhalam du matang so question na hanguk taw ya tra BAFTA gi si winning speech da koi deputy director eba Lakshmi Priya Devi na speech piba kanda koi Manipur si ignore tawba koi gi unrepresented oiba have wafam Manipur da peace and stability si bung phan lai tawni na IDP sing si normal si yam thuna return tawna ba roina children IDP sing gi matang wafam khra pi gi bagi social media da viral okhi pot si BAFTA gi ban social media page sing da gi masi remove tawkre deleted tawkre have gi hojik si achoba controversy am thore si gi delete tawki si gi ne logi as a state ki yes you see we have to see on another aspect of the koi coins could make there are two aspect ko koi na positive aspect khari yang mathok tai han khale because we beings in Manipur we are the victims akoi punamak seloi akoi victim ngaktani irrespective of communities me ko na positive on a larger aspect yang aga si hariba we have to celebrate not only negative aspect ko aduna what is more important is Manipur name in a global stage ko global stage akoi gi ming phangba akoi gi community hari ba miyam na hangnai wa hum di India government ta sok pa wa hum oibna akoi state si ignore tawi draga unrepresented oi have posi India government ta magi speech ta directly India government ta chai da taraga su hai posi government of India da sok pa namaram oraga politically masi miyeng India government na BAFTA da approach taraga BAFTA na masi posi lok thon bai pot nam lai bra have gi miyam hainar ba hom thori we don't know how far this is how far this is relevant but we actually have to look on the brighter side of things ko akoi na angan ba side to the khari yeng ba haina si akoi Manipur da laibani na ado with everything akoi yeng se there is day there is night ko aduna akoi numit ta bakak ta chi yeng se numit ta bi thabak tok ta bani ngalingai da what we have to do in the sunshine what we have to do in the darkness ko sigi thabak loi lai aduna now we are in the brighter side okay angan rom da lai ni angan kai do sigi changjan se tu mem do thagasi oza bikram oza Chinglen hojik si Manipur da peace and stability sin 100% lai have du mati BJP gi secretary na sum du mati kitang yaning be problem lai tri adu hojik se moving ahead ne ko je moving forward to ba aduga chakhot pa gi development gi pot lak pa masi tu na sabina be mathau ta bai pot ni aduna chakhot ta di yaroi da developmental work sim di se thabo ya da pot nam ni na adu hojik si stability lai tinga da developmental je ga puna sabina ba ya bra developmental work se hana to ba si kya mathau tai developmental work sina da stability ji propungam ni have gi thajab lai bra aduga tasing hojik si Manipur gi hojik lai ba current fiscal position have tare sel tungi film sida you see large scale recruitment ama tawgani ga la iba duga so changjal iba developmental khoi activity sing se kadai fo yong na masi mai pang san mangong ni have thajab le jasing lai kwa thami koi 100% peace se di ngasi gi wana te ko the Manipur da 100% peace se karam matam da lagi gi hadu mai khangti 100% ha ga di indi hayo ni sini ko ma 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 da the percentage I do the 100 I do the with the bhavane ko degree magi chang lom da high bit sukai de ko khrang gai di hana gi leramba film dai di hojina kitang ko gi slightly improvement amadi leire ko ada khoina masida aina kitang akoi ngasi gi su aina nuai bam budi phawai ke roda ai khoi che no ngam badi gi nu taw phau si akoi negative narratives na ta ngai re ko haidi ayuk ta khoi gi khabar si mamai si yeng matam si da yauriba mayam adigi social media da yauri mayam si masina khoi gi negative news mayam sina khoi gi mind ko haidi no hell without mental health na khoi gi koki haidi mi jing je khoi sau ba dagi ngasai gi khoi gi kari haini adigi tumam lapong khang da bi wakhan kham khang da bi adigi unar makta da khoi gi nuai bra kai ji hang na di uji ti kamai to ge the u da ne as nang di film ti show me bu
asnang yam kang phale me bu kana hana ge koi nungai bra kana nungai ri kana to adu kok si loina koi yadre bu ko okay nang sai mak ta da hai ni as za yum da handok ta le kana as baton me am du u da yum da handok ta le ha di yum da jala kan nungai ge dra si baton me am u bu da ko adu ga sa gi kham theng na sok na re bi film je ko ana film je koi na haidok ta bu wa ni manung da ang phang na so ine hojik sarkar mak ta su mai gi masagi Sengau si yam song sui ni hoji adi sendon khata da koi lupa crore lising kuma thoi kuni thui gi wa ne ba sarkar mate su ji am song sui adagi ji Delhi da parliament ki session da puthok ba economic survey da uliba Manipur gi miko ki sentok to adagi matik akoi gi name gre hana su dum name akoi ga Bihar ga si machi manau gi film de ne bu le ri se film jam so khre ba ana koi na ngasai gi somna kanda koi na sanadi wari me am si warfare gi ngak to bo insan le ra adung asagi welfare gi de koi ji kya sanadi aduga masi hoji ke samna ta kun ngasi thamiba hiram si ekta viewer masi than de ne ba ana hoji am nuai di fataba paw sin ne ba fataba paw makhong yangi apaba paw makhong tappi ha ko si koi gi kana kat pa gi adagi koi gi nupi adu to gi ata to gi suma paw si de ekta miyam je thomjan ne ba aduga kana ba gi paw ma koi khana matam de mi si leite viewer si leite ba ko aduna koi viewer de laino phona ba da koi gi panelist oi ba koi ju hekta koi gi aggressive oi injan ba gi thap ki kan kan ngang jal laga ma da de koi nungai minaraga 0 + 0 is big 0 da dum lai ba se asi su sum de okay aduna hoje koi idea yam phain khale koi BJP gi state ki secretary gi yauduna sigi elis koi gi platform da thorok na sigi developmental koi issue da ko oro Manipur gi issue da debate se yauri se manata ba manaba di loi lai ni ko adura ga su masi yam sang na yorok to matam su yaw khre ba aduna chumna ka ke khoi political gi oi ba kana to kak tang na tana sum ba koi budget la kani adi Manipur gi semilon gi wapum la kani hoji ki hari ba wapum ju la kani hoji hangi ba question du madu koi pa khum pin ba mathang de mu sem sar ka doini aduna samai to na khoi gi culture se sigi culture adi khoi sigi debate ki khoi culture aduga masagi hadi debate ki culture se da ina pram khurjin hai ba amka so hai ki 3D appeal leina hadi mana legislature sing da hai ba tum lai gano khoi wangang hadi participate in the discussion aduga mina no the yelak pa matam da khoi gi madu nang respect to dyson view pirak pa matam da nang respect the dissent views and take your own decision in 3D appeal hai ko aduna masagi khoi gi parliament gatang assembly gatang khoi debate to badu gatang te ba khoi gi Manipur party ki koi miyam ki bhutsing na tawrisi mapan su masi koi nena ba adu nena kana su miyam thorka duni adu ni democracy ki fazaba ka hari jena ko adu adu ai mahan thamge adu ga aina siam telam naina hiding badi akoi gi Manipur ra huji akoi gi shanti pro no phona bada development ki yamna khongjen jangna tengbang mo loina ko yaudra gadi anangi development shanti ki process tu adum fail hoini okay hadi mesti yam jang na changba hoji kitang samna da oibo da ban tu osi ko khoi gi ojali sing hum launi adagi khoi video sing tra launi adu launi si oibo de wa tu ga masai gi na sing da o asama kitang khoi oidra bok da asama kitang wakal da kitang ngai bese o to dur malina ka na kalen bese masi ju dum faidana okay aduna masai gi khoi wakal gi relief kitang bok da khoi gi phang gi tanja lai gi dram ne mama gi du da natra aduna kitang khoi smai lai ba adagi mana khoi gi yam jo khorok pani ne yam jo khoina chaiba ngam bu madi tong ning de hadi uji ki khemjana luching ba anuba sarkar se yam hene cheni phauti de masu madi akhoi ham ba khoi gi MLA oi matam da su madi sigi thabak se dum tawse samna ha khoi magi opponent ki mapa tu de ki khoi lambi hane ta se mini mai ta thanjali ne ba ko ha tai da han hauta na so ta ina laxning ji oro ina khoi gi khemsan sim ne sir khemsan gi magi kanu si yam kan magi activity sing ji mawang de gi man minister ngai de ho yam kan da mayam na thajab laiba si masi even thabak law matam da su khoi gi corruption yaw da ba free and fair ina khoi gi recruitment to gi wa hum ardin PR gi khoi gi post one post ka law da to gi wa hum lai adana masi even opposition gi kanguna bokta sim ne khemsan si yam thagat pai tare khoi ma ki yamna free and fair oina yamna corruption yaw da thok to posi upakan se aduna miyam da su object yamna miyam da asama object yam chang thaja yam nungai bam lak ba ta se khoi chim ne se khemsang matam se da gamil ki thabak lawni ga bu kon se aduna asama pi bu budi yam phaya wo hom thambiri adubu ojo singlen asada na tana thabo ina pangtho ga de mena nungai ba state ki yai fa ba do miyam gi da su yai fa bo idune aduna hojik si state ki ojan su thambi ba state se hojik sel thungi film de yam sota ba in terms of crore lising ina sotra lai ponina hari ba gamina lauthoi ba singsi thabo ina pangtho pa ngam gadri bra possible oi ba lambi si kai kai lai game question no sing mada ati da khoi collective oi ba responsibility change ba mi am khak tana khoi change to ba yar oi ba ko khoi loi to ga
yam man chit ki chief minister India da yam so sang lai Jyoti Basu se masi prime minister gi candidate oina even opposition singna opposition de moi team duna hire bokta sai mana de uning ba ya do mayam party duna ya ki deba kaino da mi amakna loina ba change so ya roi mandina majority asoba majority no oi de hadna ma oin gi deba ade man historical blunder ka haido party duna koi warap log matam da amma koi gi watna minority ta dana oi gi deba neba aduna hojik khemchan hoi ma thabak tongning ba adu tor posoi adu ma wayam ngang de ma wayang ngang de ko function pro matam da su mana mini ani hu ngang da ko na mini kutha adi ko pung ma ngang da ma mini hum de ani hum de ngang de ba hana su ngang de ba ma de aduna ko dum khangi duni ko si yauri sing si da constituency ki su mi yaur ngani ba ko adu bu magi tawri ba harib khudi magsi magi party adu ko magi cabinet colleague adu ko magi laidi ba ko workers singi role su yam lai ba hadi sidani ko gi miang haje se samnai da ko gi tripura da matam da haige lambi da chaliba police amna uliba action do maduna langak tu gi lamchat ta ini mingse lori ne mana no digi ko gi se samnai da nang aduna ko gi magi worker khangde adigi magi agent khangde adu magi to minariba colleague cabinet colleague adigi magi leiba party adigi leiba punabak se masi gasu adu mai leina doine aduna khitang phana phana tawning officer khangde block officer mam du yauri IS IPS afafa yauri sida khoina mating pangjan ba aduga afafa to bu thagat pi ba phata ba to bu du koi cheiba change ba ko adu magi su koi horpada ngairemina ada hobuse yam haine koi gi mauze lak buga ko ge sumang wai te bida yam mamai pai gai do asum su pixel gai do adu bo maso ko ge hana su minister su erame speaker su erame adu yam hena ko ge si thabak ki matang da di yam hena ka hena mon di question to na gi de ko aduna sigi si ko hajen ba mak oi ba oi da bu madi khangre du bu sida ko ge kari gu makara lai re habe sim du kan khangena an handa ki mas ki tang tara swaibuki swai da di ko Manipur gi state ki budget se putho ne ba hana di tang tara se dum parliament puthokani toromane ado hojiti khara semdoksin torani president rule manungda parliament puthokpa budget tuga elected government puthokpa budget ka aloi ja khogi state ki magi lengak lejaraba lengak na puthokpa budget tuna aloi hendoi ne bako ana krai krai wa da khoi masi focus tawi tawde kaisi nei ne ba yar ka doi ni tawda bo ina hajani badi ainu su mamang su haje ki belai rai for the first time in the khogi Manipur gi magi budget ki puthokpa ki history da han ba moina magi khemchani matam da pre budget consultation se haidi mistake da khogi sagi IDPs gi johon ba adigi Manipur gi lebe SME haidi ladiba mayam leidra microfinance ki ladiba kambusing adigi nangi entrepreneurs small entrepreneurs medium gi ladiba mayam aduga tai tai tonga toan ba khogi scheme workers sing ladiba sing chi yaringe khogi kharang ge angam ba khadi khoi consult tawdana business pen sing consult tawdana kari wen sige kari to puya se kamai to economy si revive to sige kamai to namasi khogi sigi survive to ho bisa kari kari machak changi kama makhali khoi fiscal package mathau ta gani kai bisi khanaba loine na khogi budget ki mai unse krom do wen sige ari ba khrasna khoi kamai to oi sige kai se masi am change ba se ai praman ta pe lusin jage khoi mamangi khoi budget am khakta Manipur gi khoi yu se yu na Manipur na thaga paisa na assam na loina lo le re haidi khoi gi kare hani thakpa na Manipur thakpa adu nga sa gi sengau na assam na chon ba sigi wasi khoi gi chana magi khoi na findings khari phange ba adu masi crore pa sahim da crore chanipan samapan lising lakpa ya ba adum ba yusi lenga ki singau da lakpa mota assam nom da chat le re haidina tawduna khoi ne gi aduna Manipur gi se khoi yugi magi policy hongdong jin lakpa se regulation lakpa se da sahi da ta ki sahi da id lakda ba sahi da so na yu de gi lupa crore chahum lom di la ani na hapure ba budget okay nang jing sagi thabuk no olopa ya gadra hido si budget happy no ko lupa crore chahum di la ani na exercise de gi exercise di yu du ne ba aduga olakpa chahi du da crore chahum gi mota crore kun ga manga ha na gi do han ge koi karim te le tinge film du da di hien gi de ba chu di film du le du si aduna koina thabak ama koi gi sagi budget ta yaure na traga lok thokre haiduna hektam du koi thabak olakani habi gi wapam le bobudi na te aduna muka su koi gi handaki no gi PMAYG koi gi adugi housing gi khudong chaba pidra Manipur gi se hauji phauda sanction to wi se lak amaga lising nipan changwa yang khai to buda lising kunthra nipan de gi hen to de na koi parliament ta pi gi report am de yawe ba hauji kitang hengolangani ado hari da Tripura da di Manipur lising kunthra nipan saba matam da
सी यामना कुइना चकदोबा स्कीम नतेबा त्रिपुरा की लाख होंग लिसिंग हुंद्रा माथो के चांग कुनाइ ते लुचलिने ओके अदुना सिसिना तब याम लेरी होजिक फाइनेंस कमीशन की करी में अदुना फजना खोगी पुनि वाखर जे फजना थादरगा डेवलपमेंट लोम दर हेना ओरिएंटेड ओइबा पार्टी मनुंग दसु पार्टी दसु अदुगा मागी सरकार सिदसु खरे हेना दोम द चतना अदुगा अदुआ द चले सिंगले थागचरी मथंग राउंड लाक्सी मरोइना कलेक्टिव एफर्ट अमा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नि मथौ तादुनि खोगी डेवलपमेंटल पोस्ट सी महु पाना संसिन होना कांस ताब तारे ओजा कनो लाक्सी अहन राउंड की अरोइबा कनो सी ओजा सतजे मरोइना होजिक ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड की रिपोर्ट हम लेतुनी होजिक गवर्नमेंट संगलिबा डेवलपमेंटल पोस्ट सी तसिंग नमसी अचौ ममी मदम ताब्रा अत्रगा मियाम की एस्पेक्ट सी कमाई लेडी हाव क्वेश्चन थोड़ी कमाई थमिनिंग ओजा सतजे होजिक की वाई केमचान गवर्नमेंट होजिक अनोबलाइज हाना श्री बिरेन पाइरमगा अनोबलाइज कयाम थिना उगे हबने हने पुथोरकोद्रबा बजेट छे हंडे की गवर्नमेंट की खेमचान गवर्नमेंट की फर्स्ट एंड लास्ट ओजने ओके हंडे की बजेट कइगना मतने मथंग 2027 दे इलेक्शन लाने फेब्रुअरी मार्च अदुना मागी पोल कोड कंडक्ट की इलेक्शन कोड कंडक्ट लेबनिना कोड ऑफ कंडक्ट अदुना यारकी चखलकने अदुना फर्स्ट एंड लास्ट या मरुबा बजेट ओइदोइनी हाबिस थम्बेबा अधिक से सोना हंगबदा ग्राउंड रियलिटी हाइबा म लay होजिक ग्राउंड रियलिटी से मणिपुर सिका अतै सिका करी खेनगे हाबे इशू म लाय होजिक मणिपुर गा खोइना अतै के यें कान मणिपुर से आफ्टर कोविड अदेन क्राइसिस अमु लाखरे मदुना इंडिया दा लेरिबा खोगी पॉवर्टी लाइन्स मसी इंडिया ना लेबदगी मणिपुर ऑलमोस्ट या साथिना ने लो होय ओके या थिना लायरबा सपोज पॉवर्टी लाइन दा हारि से मसे वर्ल्ड बैंक न पीबा कैनोनिको चौरक्पा हाइबदी नोमदा $1 खै हेनबदु पॉवर्टी लाइन की मखा लेबनी ना हाना हारमे होजिकि $2 हाइदि लुपा चामा मफुदगी ना चनी फौ फंगदबा मीसे लायरबनी ना हाइदोने बिलो पॉवर्टी लाइन लुपा चनी तांदबा मीसे लायरबा हाइदोने अदुना मणिपुर दा बिलो चनी फंगदबसे याम साथिना याम थिना हंदरे हेंग मसिंग हेंगले अदुना अखोगी लायरबगी कैनोसे याम हंदरे ना हाइदोने मसी कदाइदगी अमु रिफ्लेक्ट तौगेनि यंकान अखोनि यंकान इंडिया की मसी मणिपुर का इंडिया ना चलीबा इकोनॉमिक ग्रोथ सिगा मसी कदाइदो मानदगी नमुसी यंकान अखोगी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से हाइदी सपोज इंडिया की 1% से इज द 40% वेल्थ से लयो हाइबो 1% से द मणिपुर मचा याउदे ओके अदुना अदगी मथान खतंग चथरे अमु 10% चों होले 10% से की वेल्थ से 65% वेल्थ इंडिया की वेल्थ से लयो मसी की 10% से मणिपुर मचा याउदे अदुना अखोनि यंगदोइसे वेल्थ से होजिक प्राइवेटाइजेशन अदगी हाना पब्लिक सेक्टर में हमसे प्राइवेटाइजेशन लाकान मसेज द मीडियम स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री सु लेतबा मीडियम स्केल इंडस्ट्री सु लेतबा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सु लेतबा अदुम बद लाए अदुना मणिपुर से अखोइना मयाम हाइबदा रिवर्स माइग्रेशन ने हाय इंडिया की ओइनसु रिवर्स माइग्रेशन ने सपोज अर्बनाइजेशन ने अखोगी थबक फंगना बाय अखोइ मणिपुर मचा मयाम लमखैदे सुम चटपसे से थबक से हजिक फंगक्तबा अदगी मणिपुर वारकपदगी हलगा एग्रीकल्चर मियोबना थबक आइना सिटी दा थबक तौनिना तौबदि हलगा एग्रीकल्चर दा थबक तौरैसे मसी अफब खुदम नते असबब नते मसी रिवर्स माइग्रेशन नाइना मसी के से अदर इंडिया दा 250 मिलियन से हंदे के लास्ट फ्यू इयर्स इज द रिवर्स माइग्रेशन दा लाए अदुना मसी से मणिपुर याम चाउना रिफ्लेक्ट तौय अदुना अखोनि येंदोसे अखोइना ngasi नेंगनरिबे से दा मणिपुर की लोअर हाइदि ना खुनबे खनरोइसे पॉलिटिशियन के खनरोइसे लाइरबे सिंगसिगी मसी कदाइदे लेगे हाइजे मोइसे कमाइन अपलिफ्ट तौगे दगे हाइबसे हंदक की बजेट से दा कमाइन रिफ्लेक्ट तौबे यागदगे हाइबदो खलहनिंगे हाइना थमजनिंगे मसी कमाइन थोलकदगे हाइ कांदा अखोइगी बजेट से अखोइने सुम यंकादा लालपल अयाबा बजेट से अखोइनि यंकादा 30,000 प्लस की बजेट 30,000 मैक्सिमम 40,000 35 तगिना खरा 30,000 करोड़ से मसी की सिगे अयाबा से सैलरी पेमेंट पेंशन पेमेंट लोन रिपेमेंट अखोइने लौरिबा लोन मसी की रिपेमेंट से मसी अयाबा चक्रकांदा अखोइगी पुश पिनबा हाइदि लाइरब खनबा मसी पिनबा ग्रांट पिनबा मसी की पुश से मसी खरा वाली लेते ना थमजगे मसी कदाइदगी लाकदगे ना अखोइदा मणिपुर गवर्नमेंट हजु होटपा यारिसे हंदक मार्च पोगी मनुंग से श्री खेमचान गवर्नमेंट ना अखोइगी नॉर्थ ईस्ट की स्पेसिफिक बजट पीएम डिवाइन अखोइगी डोनर मिनिस्टर द लेरिबा फंड से आदि याम लकीली देबी गौटा मतमदा अटल बिहारी वाजपेयी हानगी इंडिया गवर्नमेंट थंबिरा मनिको अदिगे अमु देबी गौटा 10% ती अखोइ सिगी थंबनी अरुग सेनदब पैसा से नॉन लैप्सेबल पुल हाइदि हंदक सेन हौदसु मथंगदसु पैसा से लेहौदोइने अदुना ह्यूज मनी हाइदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा मणिपुर दम सु नॉर्थ से थादनबसे फंड अबव 60,000 करोड़ लैयो हाइबा फंड से मसिदगी मणिपुर सिगी खरा चाउना थादबा अमा
darkar oi big push ama kai gun hakada akhoi se mi se sum laira di ina kunba chamna laira ba ma thapang ngam deu aduna laira ba do makhung do chelan na ba thap ama tawba adum ba scheme khara hadi maming de na ta ba yamna full loi ba scheme khara darkar oi ha ba se push to honinge ba masi process government of india gi leita bra din leita ba entrepreneur mam tawise adigi ai gi tawise masi gi mayam se akhoi ni yang kanda ai adigi masi ma se manipur da akhoi sum yang kanda manipur da handaki covid amasu handaki crisis da manipur gi industrialist entrepreneur ma pandale se khara hale ba makhoi si amung chakhi ba masi karigin oi no government manipur government khanga da masi chakri se kai gino hakani yang kanda number 1 akhoi gi internet connectivity hadi yang kanau prithvi pumba lan to kan se connect to kan kai mu to kan balong kak thakradi hadi hore nungdang pung ni panda meeting to kan hoi nungting kak thakadi anu unstable oi ba aduga heta kanum to re na bad kak thakpa swan to basina prithvi se di internet kak pugumba hadi direct curfew to pugumba masi gi keno sing se hadi internet speed kamai yang hangani youth sing si kamai na aduna youth sing si entrepreneur mem handa akhoi gi delhi da ai summit ka to gi bodo adu iran bu jam thoi ko adu tarsu madugi ai summit ki matung da china na moi ai summit to kan da german gi chancellor du yenge मैम ये रोबोट तो अखोई से लिंग बद नई ने को मुदी जगोई सागलन मार्शल आर्ट तो खला इने मधुगी तो मणिपुर मचा अब इंडिया मचा दा मधुगी अखोई फुटबॉल जोंना बा कदा फो यागदा के तो यें कांदा अखोई नसी यें कांदा अखोई की हंत के बजट से दने अनिम नुं खादु हनिंगे ngasai me adu loi chakre ko big push kada da lagi ha kan da ihan ham badang ngasai entrepreneur मैम से हंत की entrepreneur da हंत अखोई की श्री खेमचान ना हंत अवार्ड पीबा याव बने बा अवार्ड पीबा याव कान से मणिपुर की अतै लंग मानदा मणिपुर की यम फचवा मा अखोई मधुगी अवार्ड फंक्शन याव खान अखुबेन थियम अखुबेन हाबा नुपाम चाम न माना पुथोरपम यावे ममित उदब मी से इंडिया की पृथ्वी को हामर रखते मणिपुर जाम पुथोय से ममित उदब मी से अनोप से उपगा अनोप से एआई तोरगा माना सिदा सिद लै सिदा कैमरा लै सिदा लालपान हंगे का से मागी एआई सेंसर कनो से माना मपान की चेला चला माना डेवलप तोरक मणिपुर मचा में रन तो यावे अदुना अखोइना हाइदु से लोअर ने मीडियम ने हाई स्केल इंटरनेशनल लेवल अदवाना कमाइन पुश तोब ngambedagi kaido madugi do achoba aduga masigi se kadai de kitang loop holes kadai de legi ne kanda akhoi gi sumana tokta di expert am changi yam mi internet to ba yaro plus number 1 akhoi de hydrogen sri kem cha yam chele hydrogen keno kan my ministry si yam mui mari khata ne ba expand to plus portfolio pidre ba every file se mo da la ba jik aduna akhoi na haina to ba na thak ti am yame chahim internet mo da le se masige challenges mayam se da akhoi gi na hujik yeng kan da every challenges da akhoi na haina new delhi gi blessing yaw da di okay ngam da bra hai ta di madugi keno do ong chong thopiro hai da hanuman na akhoi sri lanka chung gi bud na manipur si gi new delhi gi blessing yaw da su akhoi thanta akhoi na demand to bangami akhoi na si push to bangami ha se push to honing ba ma nam thina darkar oe ba masi yam masi example ama kamai to ge da akhoi sai akhoi gi bjp ojan su thambi ki ba kanogi BJP की suppose February दने election 2014 दने लांग चौक बदा मतलब द प्राइम से लाग बजे प्राइम से लाग कान से द इशू अनि हुमान रेस्टोर में मणिपुर की इशू से प्राइम से आइने करिमा प्राइम से ओइताडी नंबर 1 नेशनल हाईवे अनि से लांगटक लांगनी हाय मणिपुर की अनि सुबदा बॉर्डर से द लाइबा अखोई की बॉर्डर पिलर की प्रॉब्लम मैप से लोइने रिजॉल्व तौनी अनि अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब 6.5 लाख लाइबा 2014 दा अदुगा मसी बा रिजॉल्व तौनी अखोई नो हाय नम्मा द तौरम प्रॉमिस मैम दो मधु पुश तो भी है सपोज कई ना कांदा मधु की प्रॉमिस द लोअर मतुंग 6.5 लाख लेरम बसे विदिन 2-3 इयर्स 8.5 लाख लाएब अदुना हजिक सोमना थंबिरिबा लॉक्सन दोरिबा सपोज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 6.5 दगी खले 8 यौरे सुम हाइगलेब हाइजे लोइम रेस्टार्ट तो सुनते अनएम्प्लॉयमेंट रेट से हाइजे मणिपुर की अतेगा मानदमना हारि से एजुकेटेड कनो ने अनएम्प्लॉयमेंट ने लाइक फतरा हाइबा कांगु ने लाइक याम हाइबा थबक फंगदबा मी लाख तरा लेबा हाइसे out of 3 million population 3 million hairon manipur se yam tin dangerous ni plus frustration level se wang he aduna akhoi na haidu se akhoi gi suppose hojik se kaino kamai na yam lu hamna assam election la ani bihar election la ani tamil nadu kerala election la ani chin ghane ba march february march may pur tin chin ghane ba aduna sigi mamang se da hojik february march se da achoba push ama manipur se pbu masi pi ba se ai da haiba challenge se yam da to do sam yami aduga mind se yam changi अगर अचौब बिग पुश अमा लाखांसिदा ओजाना मवांग थमी की वसिदा सेंटर की अचौब कनो मतेंग अमा यावद्र लाइक स्टेट सिटी सेल थोंगी फिल्म यम वाबो ओइबनिना स्टेट की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अचौब रोल अमदा यावदोरी अदुना सिदा स्टेट ना लहुबु याबो मोंग करो मोंग तोरगा बिग पुश तौबु याना बिग पुश अखोगी हजे की
donor ministry ki haisi kaino ka donor is 90% je kaino oidone grant oidone 10% ni state na puthok tini ayamane ko asai to tana khoi ki 200 to 300 to 400 crore gi project mayam ama every district Manipur sabi yai masi se sai Tripura thamkri do Tripura phasan lawe Assam ya phasan lawe atop state ya phasan lawe ba masi je khoi na ne aina kaino ma hairaga prime minister na ta kaino da khoi chalaga city captain khangje da ai khangje ni buri chalaga akhoi yang ware kaino tobiu have ka the government of India na au harakane ba adubu mana karai da ek tor kane hakana document ama chi ama proposal ama darkar oeba akhoi na pir ba proposal se yam concrete oeba suppose advisor on na hum happy re na ko akhoi na hai di economic advisor economist am haiba development advisor masai me am sira ko ga sai ka dosna to masigi maya je patna plan toraga masigi chahi na to se war footing ne to se masi to na ba maruina akhoi gi aduga masi da akhoi na haja ga dam di lei nan finance minister una kanda madu gi do haira ba ko ka bai to ga akhoi gi paisa se loan sing ba sira na paisa pure da madu gi interest pi ba se akhoi gi grant akhoi gi 35000 gi paisa 8% mu gi chat khare ba aru tare paisa je laktai paisa je akhoi pure ri ba paisa me am se aduna paisa sing se amtang web off to bi ba haidi amtang haji akhoi je covid nong waru re irang nong waru re amtang web off to bi raga sigi percentage simadi khoi copy rage big push ama darkar oi masi se aduna center gi blessing jaw dana akhoi nang amoi kari gi no ha kan da akhoi Manipur la iba suppose akhoi gi income se yenguradi own resources se Manipur gi own resources se negligible ne ba GST kai da khoi la 200 300 crore khatani hamda yam tin asomna thousands ne lai se aduna akhoi se income ju am nei tabani na big push ama darkar oi good planning darkar oi